programa zuen zai egonda Euskadik zuen talentuaren premia duelako. Horregatik, programa hau kudeatzen dugunontzat, pozgarria da benetan zuek gaur hemen ikustea, programaren mugarrietako bat betetzen den une berezi honetan. De entre muchas opciones profesionales, habéis elegido la internacionalización y no os habéis equivocado. Hoy y mañana el mundo es y será cada vez más abierto y universal. Es una beca prestigiosa, es un buque insignia del trabajo que hacemos en el ámbito internacional, a pesar de que somos un país pequeño, una economía pequeña en dimensión, pero grande en ambición. Erantzukizun eta erronka berri baten aurrean aurkitzen zarete. Eta aukera eta ardura horietan Euskadiko enbaxadore izatea nahi genuke. Aukera horri ahalik eta etekin gehien ateratzen saia zaitezte baita ere. Zuen etorkizuna eraikitzeko tresna garrantzitsu baten aurrean zaudete. Baina gogoratu hemen ere badaudela lanpostu ederrak, badaudela enpresa potoloak eta zuen beharra ere badagola. Animo, zeren ikaragarrizko etorkizuna daukazue aurretik. Zoriona guztiei.